Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Khasi Students Union Nehu Unit haga artarik unailar arajar arfuar kaladawa hakmat Vice Chancellor jengka skulba Northeastern Hill University hu Professor P.S. Shukla bantung Pro Vice Chancellor hapok kani ke skulba dau trairi trai muluk ubas ngoto ya ka jing jengki samla puli jongkani ke skulba haga jing keren bakilap thai kubor u General Secretary jongka KSU Nehu Unit usamla shibait lang rembai ulayatu bala shisnem menta kani ke skul ba akampat don yo Pro Vice Chancellor bat ka jing bom don jong Pro Vice Chancellor kala pendeko ya ka jing terekam hapo kani ke skul ba ulaong shushu ka ba pendiau ya kisamla pule kalong bakat ba nang ya kibnai bat kisnem kani ke skul ba kala her arsut haka kerdan haba yanujor bat kiwei ke skul ba hakari India Shushu ulayaturu bagani ga jingya kendo baru Vice Chancellor kamshim lalong ka basaiso namar ba ula aidau da kumni kumtai da ka ba ong ba umla bantung yo Pro Vice Chancellor kajing dawa ka jongi kalong ba nila I da do ba une wisim ta la shimti la kumba chisnam ye baka bat munta ka hapo ni huhi mi I bat ko jing trikam bat kawe kalong ba ila de wisim don ko hane kapas mula kapor ulit kejibun kam la jong gila persang itu untuk mal kipor ibu nakadau ki babun ba gidau ha kajing trikam po ni hu tang ba nakadau ba yaldi don kashim stom yangi kena pania kendo ibu ba kren halar ka kajing ya bat yang ti jong kam dia ba ni kajing kendo jingi benne ibu kalong ba kalong siu yangi kajing kata ya siu yangi ba nakaliang jung uang ba kadan ka jing tut ang teh ni ka jing juduna ka ni jing bakala ba ka Acts Institute jong ka ni hu ka according to Acts and Regulations Acts Institute ni hu 1973 ba uang ba kadan kata ka bakam kikin tup ya kata ka contain campus mal ka jidawa jing ni bantung ya provinsi dalang ba ai dawang teh ni ang teh ni ba uang ba ka apa Acts implementation ya kata campus bantung ya UBC da bangi page ka tup ka section 2D bat ka section 13 ni ikalong ka interrelated ba ang babarok ka barok policy kidon ka powers and functions according to the statute and plus there should be every kalong ba mendan be ka ki provinsi vice chancellor baru kunta terter habangi page ka haba page apa ki hostel ni iba ki wifi kimlong anta ki bang undi kilong la sarang along la saw to ipat kimlong ha kisentek stek stok ki watartang ki baibo umro kam da long bhan mar bali ki klem lapan kuit show kata kom mar kani kala lapan kuit pakna ro kani mar kala rim pelat gini ki watartang da watartang tidak kedap dan kamban change not the kiway and plus bangi pitch po ki jingbun jing thli ki kam ba bade ba ki post ki can see ni ibam ta nakaliang kilap nakaliang ka balik page kila pumi ka application bantung nak ki guest faculties abangi page pamta balik ki kam ta ki guest faculties ba balik ni have dan kami ki pamnen man ki balong ki trace tom dang ta ki jimuto jeng ki kena puli jengi liang kasang hingi ang ba balik ki stung guest malak por ki renew yang kita ki guest kan ta ki kut ka tem ki ni balik ki tung sendan da ki pamnen kam sup maki kena bakin long approachable bakin nama ki sutu ka jing jeng kena wpw malaki dan slim hang ne ki sutu ka kom ya kom long ni ka jing jeng kena bakin guest faculties kin wan bakin le ta ki wan diwe la sha kin wan ki we ting la ban na sutu ka jing jeng ki kena boleh bat ni long tak ki kena boleh ni sutu ka jingjar ngi bandon bentah ki nu komiti ni komiti bet malak niat da ka nihu tengi kerpat yaki kinoi kai kasih jengi budak mentah habarok kita komiti lagi konsils bab long taman laki por makin long kiba atkar bab pit ngor bha makin alert yak ai ke bakini kisimrai na ka komiti per makan kata yang ngi ki tairing tremulung bak peduk jimputo yang ngi ya halor kata berskewero nga shu ong bangingi kena liang ala kaseng ngilong pit ngor bangi pit ngor ke bajia ke balong
namta ka bha kamiat namta ka mentoy jong pa bri rok kawe tak bha namar baling ya pej ni kam speech batang ya ka po ki bantung ki po hostels ai tagi kena wan pulir ki wan manggas ngi plus ka bos makin wan kinder ka bos ro mamta kila bos ta kila function ila kambon tagi bos de namta ba ngi tak bha ki yang ngi kena ya kum ki kena hostel ki basa mar ba kembiang ka facilities po hostel an plus ki po department ba ni pej ba ki classroom ro kimlong kum ki ba dawa ya kapor mamta hadi ka jitung ya provinsi kalong ba unla ban assist ni ban ai but ya hakala kana namba une provinsi ma une wisim bamta di bawah mai ban shuwan tip ya ka ka jilong jingman jang kan ni skul ba man dala tung itu provinsi ma kede ki kinai kai ba nang ni ki ba islam ki ba kai islam ni ki tu ka ga jing long jingman ka jing jing kena ba kalong yarab kata kom ba kalong ka masuk ki kena ni dawa ban tung no dawa kasihi balong well qualified balong sutu ban long ban sutu jing jong ni ban long ban train namta ka jing toy jong gajelah hi borok kawe bat pelkiu nak mar ban kening la pej karang kan huru kala nang hier kada ba ka jing jutut jong ga jutut am tu yang teh po administratif ani po ki nak ni department ingin nak liang ngasan ingin bersang ban yang selok bat ki kenoi kai kai kuna nagling kai ke wadan pos kelba kasi ban nak liang kenoi lam jungi ki bahalon po sisi bade ba kani bat ngin simek senjam den berjing selok ngin sim senjam dak batang ban ini tahu ni wisi singap jak jindawa ka jungi